Tata Dios paso timpi, hatun maki capillo y cachan tuque hermanos en Cristo. Amén. Picaunsan hermanos. Sutingman. Amén. Mas que estari kungiche kusisqa kay paqarin. Amén. Kusisqa tarikunchis uhdiyatawams Tata Dios chay kausaq samayt haywaykuanchaq y chay niqtataq watejmanta kay pikasyanchis uchasqas tantasqas ari sigi kay kausaq Tata Dios ninchejta qatikunapaq yupaychanapaq hatunchanapaq. Amén. Bueno, hermanos, tiarikuychis hermanos ni kay paqarin chukurikuychaq hermanos y también tukuy pikunachis también uyarispa kasyanku a través por la radio, a través por las redes sociales y a través también por la vía aplicación y también por internet y también más radios también urayguchispa kasyanku en la saspa y tukuyman ari napaykurini kay paqarin Tata Dios pasotimpi pikunachis también hermanos ni uyarishankich kay mensajeta kay achakuyta trabajuyki patapi empresayki patapi qhatuyki patapi o movilidad ukupi munayman kay volumitum pitata yaparinaykita kacharinaykita ajinamanta tukuy también uyarikunankupa kay Tata Dios pa palabranta. Amén, hermanos. Amén. Bueno, hermanos ni kay paqarin hermanos yachakusunchik Tata Dios pa palabranmanta. Amén. Amén. Eso. Yachakusunchik Tata Dios pa palabranmanta. Tata Dios kanin hermano uyarichak yachakuy Tata Dios pa palabranmanta. Tata Dios pa qhawayninmantaqa mana ima pakasqa kayta atinchu. Amén, hermano. Yachakuy Tata Dios pa palabranmanta kay paqarin. Tata Dios pa qhawayninmantaqa mana ni ima pakasqa kayta atinchu. Mas kasuna a veces hermano, a un hermano caspa, a un qari caspa, warmi caspa, wawa caspa, o joven caspa, o encargado caspa, o pastor caspa, o en líder caspa, o tal vez kanwawa, o tal vez tarikunki, may lugarpe, pero muchas veces diabloka kayuyaynikiman churamusunki y mata, ni pi zikumusasunkichu, chay runak yuyayninpeka, ni pi zikumusasunkichu, atillanki kaytapis ruayta, atillanki warmitapis palapayta acaso warmiki zikumusanchu. Entonces, siempre diabloka churamun hermano yuyaynikiman nispa mana ni pi zikumusasunkichu. Pero al contrario, Tata Dios paj palabranri imaniwanchektaj charayku kay paqarin niyta munayki yachakuy Tata Dios paj palabranmanta. Tata Dios paj nin qhawayninmantaqa ñawisninmantaqa mana ni ima pakasqa kayta atinchu. Ahora tapurikunki chanta may hinapunitaq chanta kay Tata Dios paj ñawin. Imaynapunitaq siño qallipuni waq munduman uqlado nacionman ¿será que Tata Dios manakaq ruwaykunasniyta zikumushallawantaq? Yo sé que zikumullasasunkitaj. Porque nin hermanos Tata Dios kay palabranpi yachakusunchik noqa runataqa ruwarqani ñoqa sonqonta ruwarqani y chaytataq nin Tata Dios noqa riqsini runa sonqonta y ñoqa yachani yuyayninta y mana kanchu nin ni ima Tata Dios paq qhawayninmanta ñawisninmanta pakasqa kayta. Amén. Kay munani kay paqarin qan noqamanta atinki pakakuyta. Yo sé que qhawari kay ukupi kashanchis astawan ma atinki rikuyta tal vez kay wasi ukupi astawan rikuy atinchis aún kay cortinasmanta haqayman ma atinchikchu rikuyta. Ichari ma atinchikchu ñawisninchiswan astawan kay perqasta traspasachiyta nisunman. Pero Tata Dios paq ñawenqa nin hermano tukuy imata traspasan. Charayku hermano pillapis de verdaderamente Tata Dios ta manchachikunchik chayqa mana ari ni imata atisunmanchu hermano huchasta ruwayta y mana kaqkunata ruwayta. Yuyarikuy Tata Dios paq palabranpiqa ninchari si chusqan Tata Dios ta manchachikunki chayqa mana ari nin hermano huchataqa ruwasunchu. Pero muchas veces kay sagrasupa yuyayninchisman churaykamuspa ni qallarita piensanchis runaka nispa cuando pichus ripun trabajakuq uqladoman imaninta warmeyqa Sucrepi kashan, warmeyqa Cochabambapi kashan, warmeyqa La Pazpi kashan, acaso payqa rikumushawanchu imata mana rikumunawankamaqa pakayllapi kaytapis ruwasaq haqaytapis ruwasaq
Y kaymantaj chayamunchis a veces como angelitos sina fieles. Pero tata Dios ñawin mantaka mana ni ima pakasqa kayta atinchu. Amén, hermano. Ñoqa cuando kaymanta predica rini matinichu mana kaqkunata ruayta, sino que tata Dios ñawisnin urapi purikusyani. Mana warmitachu manchachikuna itian ari respetoanka respetani mana manchik respetasa, pero mana manchachikusak porque maraykus pay tuluymanta tuluy aychaymanta aychay, pero sí manchachikuna itian tata Dios ñawisninmanta mana ni ima pakasqa kanchu tukuy purinipi. Amén. Maymampis ri may hallp'awkumanpis yaykuy maymanpis ri chaypi kashan tata Dios ñawisnin. Amén, hermano. Imanintaq uqyachakuypi tata Diosqa tukuyta qhawamushan allin runasta mana allin runasta payqa qhawamushan. Uyarichik allin runaspi chuskanchis bueno pikunachis ari kawsasanchis palabraman hina también católicopis kallantaj allin runa que mana ancha dañuta maldalta ruancho, lo que pasa que mana son compe aceptancho. Entonces chaytanin tata Diosqa tukuyta qhawamushan maymanta hanaq pachamanta pacha allin runasta mana allin runastapis payqa qhawamushan. Ciertuchu chay kashan querido pastor imanintaq ari tata Diospaq palabran qhawarisunchis proverbios hatun kaqta kaynin chunka pishqayuq huchuyta kayninta 15 ch'inininta ñawirisunchik. Imaninta kay libro proverbios hatun kaqta kaynin chunka pishqayuq huchuyta kayninta 15 ch'inininta ñawirisunchik. Libro de Proverbios capítulo 15 verso 3. Kay hinatanin tata Diospaq palabran uyarichik tukuy llaqtakuna wawakuna fanikuna y chantapis tukuy llaqta de Cristo. Uyarichik tata Diospa sutimpi Dios churik sutimpi Dios Santo Espíritu sutimpi kay hinatanin tata Diospaq palabran kay pakarin. Tata Dios kanin hermano tukuynikpi kasyan. Tata Diosqa tukuynikpi kasyan. Allin runasta mana allin runastapis qhawamuspapuni. Imanintaq tata Diospaq palabran kayqa. Tata Diospaq ñawisnin kanin hermano qhawamushan allichas runasta mana allin runasta. Huchasapa runasta o chekan runasta tata Diosqa qhawamushan mana paymanta ni ima escapatorio kanchu. Amén, hermanos. Si chus tata Dios ninch hermano parlarinman uqrunanikta imastachus hermano tarpankuman pikunach hap'inakunku kay gobierno ukupipis no ve paykunaqa llullakunku llullashninkuwan hap'ichinku abogadospis llullayukunku, pero si chus tata Dios chay ñawpaqinkupis rikurinman maychus kaqta hermano uyaqarankupi nipunman piensanku paykunaqa que mana hermano yachasqankuta runaqa hinata nin piensan diabloqa churamusunki acaso runa yachanchu qanmanta acaso runa rikumusunkichu, pero tata Dios nin tukuyninta hermano qhawamushan allin runasta mana allin runasta qhawamushan hermanos nin hanaq pachamanta pacha. Y chayman hinataq tata Dios hermano nin tukuynin hermano chayasunchis no ve hermano haqay tribunal de Cristoman cuentata qonanchis tiyan tukuy ruwasqanchikmanta mana allin ruwasqanchikmanta allin ruwasqanchismanta. Amén, hermanos. Kunan tukurisunchis iskaykaq yachakuypi imanintaq tata Dios kanin sumaqta qhawamushan tata Diosqa sumaqta qhawamushan imaynatachus runa taskisqanta hasta taskiyniyta nin tata Dios qhawamush. Uyarikuychik pikunachus hermano mana kaqkuna yampi purinkichik mana kaqkuna ruwanasta ruwashankichik nispa warmi maya chanchu tatay maya chanchu mamay maya chanchu pastor maya chanchu qanwan noqalla yachanchik, pero manoqa necesariochu hermano willanawayki mana necesariochu ñuqa yachanay. ¿Acaso noqachu kani hanaq pachamanta dueño hermanos? ¿Acaso noqachu hermano qhawamushayki? Pitaman chachikunki tataykita mamaykita o pastorniykita pitaman chachikunki.
Si can verdaderamente can que Dios pa huawa en chayka, Dios pa palabranca nin. Si verdaderamente can ñoqata qatiwanki chayka, kanayki tiyanin ugruna manchachikuq primero noqata nisunki tata Dios. Chaymanta wawasta nin tataykita mamaykita hatunpa qhaway honray. Charimanachu hermanos. Entonces tata Dios kanin sumaqta qhawan imaynatachus runa taskisqanta. Hasta taskinik hermano. Maymanchus rishan, maymanchus purishanki kay chakisnikiwan. Maymanta kay chakisniki apashasunki. Kuchichakuyman, qinchachakuyman, piñanakuyman, kaninakuyman. Mayman apasasunki kay chakisniki qhawari. Hasta chakisnikita nin yachan maymanchus taskisqaykita tata Dios paq ñawisninmanta. Mana kanchu ni ima pakasqa. Amén, hermanos. Job, imaninta Job 34:21. Job librope, hatunka takay ninchunka, kinsachunka tawayo, huchita gayninta iskaychunka ugni uchinininta ñawirisuncha. Tata Dios kanin sumakta kawan, imaynatachus runa taskisqanta. Zexintaq nin ima zikchaytachus purisqantapis. Ahí está. Tata Dios ka sumakta kawan, imaynatachus runas taskisqankuta. Pitaq qawamushasunki. Pitaq qawamushasunki taskisqasniykita. ¿Ah? Pero runaqa imataninchik. Yachashanchik imataq pay maymanchus risqayta. Rikushawanchik imataq pastora risqayta chay waq Dioskunaman fiestasman. Rikushawanchik akas tatay taskisqayta. Karupi kashani. Pero pitaq rikusunki. Pero diablo ajinata churaykamun kay aychaykiman. Qantaq piensan, ¿acaso me está viendo mi papá? ¿Acaso rikushawanchu? Y charimanachu. Charayku no kanini, maishka ministerios kaypipis kanku, no sé. Wasinku kupi cuartonku peka, no sé. Y matachus qawanku chay cuartonku kupi, maya chanichu. No ven, maya chanichu. Y mayna purinaspichu también purinku, maya chanichu. Pero pitaq yachan, pitaq rikun. Kunan tapurikuna, pitaq yachan, tapurigichej. Pitaq rikun. Pitaq taskinikita rikun. Entonces, siempre a veces diabloca que yo inique manchurasunki, manacajuna, piensa y conata. Entonces, nega, Dios canin hermano, Dios kasumacta kawan, imaynatachus runa taskisqanta. Rexintaq ima richaypichus purisqanta. ¿Eh? Tal vez kan hermano choleakuspa purishanki. Tal vez campis warmi hermano chay piuqariwan purikushanki manacajunitas waspa, mientras que qusayki hermano trabajamushan. Y charimanachu. Chaytaqa qanya yachakunki. Mana intiru warmischu hermano chayqamanta qhatikunchik. Ari kanku warmis también qosankuta wasanchak. Mana kaqkunapi puriq, mana kaqkunata ruwaq kanku, mana tukuychu. Pero nin tata Dios chay allin warmista, chay mana allin warmistaqa nin qhawamushan. Cuentata mañananpaq. Igual qaripipis warmipipis, aún wawaspipis. Y charía hermanos nin manachu. Kay palabrata hermano sumaqta hap'eqay. Chayta manchachikuspa hermano, maypipis tarikunki, Dios ta manchachikuspa puni puri, Dios ta manchachikuspa puni imatapis ruay. Amanichu mana ni piri kumushawanchu, amanichu ni pi purisqaytaqa yachanchu, amanichu ni pi piensasqaytaqa yachanchu. Ari, tal vez warmiykiwan chaypi puñushanki iskayninkis uq cuartopi, pero yuyayniykiqa uq ladopi kasan. Charimanachu, pitaq riqsin yuyayniykita, tata Dios rexing yuyayniykita. Tata Dios sonqoykita rexing. Tata Dios ñawisninwan qhawamushasunki tukuy manakaq ruwasqasniykita. Tata Dios chay chakisniyki maymanchis manakaqkunamanchis allin kaqkunamanchis taskiykurin. Tata Dios qhawamushasunki. Pitaq paymanta escapanqa? Ni pe. Chaytata hanerqa tata Dios kay hallp'apata kawsayninchispi nuqanchis chayqamanta payta manchachikuspa qhatirinata. Amén, hermanos. Entonces kay Job también karqoq runa manchachikuq tata Diosta. Hasta wañupunankama aunque onqoypi samurqa, pero mana pay hermano manchachikurqachu. Pay siempre qallarerqa tata Diosta manchikuspa hasta ñawinta ch'ilmiykunankama hermanos qatikuyta. Amén. Yo sé que Bibliapi nin mana kanchu ni uq runa chayqamanta, justo runa mana kanchu nin. Pero karqa Bibliapi hina uq runa chayqa. Pitaq karqa chay justo runa. Pitaq karqa Noé karqa chay cheqan runa. Mana nisunmanchu que mana karqachu runa cheqan justo. Noé karqa Biblia nin. Noé karqa nin uq runa cheqan justo.
Chekan runa justo kay manita munas kasqa hermano. Kay palabra ukurishirqani qaynadia uyaritz. Chekan runa justo runa kay mataq kasqam. Palabranta kasuy. Palabran pipuri. Imaynatach Noé. Cuando Dios nerqa kasurqa. Mana pay qawarqachu hermano que mana atizaqchu que imaynatataj sapalla y ruasaq. Noé nin hermano, tukuy tata Dios pa palasqanta ruarqa, juntarqa, y chaywan qawasqa karqa cheqa Noé. Entonces, tapurikunki qan, no canchis runa, imaynatataq cheqan runa kutisunma, justo cheqan runa, igualito, kay palabrata kasuspa, kay palabrata mana pakispa. Entonces, cuando no canch Biblia pitarins, que mana cancho cheqan runa, o justo runa, y chanta, pitas de ponga sianoman. Entonces, Noé hinayachu salvacunqa kikin Noé y chay pusa huawasniyo. Entonces, ocurrina. A ver, imagtintak tata Dios Noé taner karkata ruay, país ruargacho manacho. Kasukurka. Tukuyima niscanta tata Dios kay palabra pikashan kelkesca Noéwan. Y Noé ta kaita juntarka. Y charayku Dios ka kawarerka de que Noé hina mana cancho ni pipis paikas kachekan porque maraykuchus tukuy palabra nisqayta kasun uyarin y ruan y katewan. Chaylla kashan qhawasqa kanaykipaq cheqan runa. Mana kaninakuq, mana piñanakuq, mana chiqninakuq, mana runa contranta palaq. Pero se kanchaykunata ruanki, entonces imapi pitaq qhawashasunki cheqanpaq tata Dios. Entonces maypichus tapukuyta ruasharqa, ¿no? Si dice la Biblia, no hay un solo justo, no hay un solo justo. Entonces, ¿quiénes se van a ir entonces en el rapto glorioso? ¿Para qué yo vengo a la iglesia entonces a congregarme? Dice, ¿para qué? Si dice que los justos nomás se van a ir al cielo. Entonces, yo iglesia imam, imapa jamuni, si mana checan chucane. Imapa jamuni. Ukurichawar kaina. ¿A qué vengo yo a la iglesia? Si no soy ese justo. Kawari, Noé Willarka, justo runa cascampi, checacaj, lo que Dios y matachos nos canta Noé, Willasarka chay chicas runaman. Pero runata mana casurcacho. Piensarka runaka, paikikillamanta y matapis nos canta, y cheray con el rango, kay loco Noé casan, ma casunacho, ajena runacans, kay situtaka casosaj. Milagrito taka kasosa. Ayuno taka manchico de mikuna. Visaita kawayarchiu. Entonces, runaka, kallarins kay Biblia ahlakuita ni suman. Y me antas hermano, oveja. Pero chay picashan alfa. Chay picashan afrecho. Chay picashan hermano. Pastus mikunampaj. Ukta pichun uktañata. Y al final de cuentas, pichus michinka ovejata, aspin wambachtan. Y charimanacho, no gaps mamay pesikuni. Mikuya kaitaraj mikushanke. Kaitaraj tukuis. Ajena charikanch no ganchis manacho. Kay versiculita gustawan. Kay kama gustawancho. Akay kancha arahñat. Chare? Mas kay iglesia pantalon mantak ama tu panacho. Si mi pinta con mantak ama tu panacho. ¿No ven? Kayarin ko ahlakuita. Ahora no katapurikuni, no es ahliargacho. Nergacho, akaisitu achitu kasan tata Dios kaitaka kasus kaik. Kaya ma kaita kasus kaik. Shekanzuna kaya kasan. Palabran takasui. Palabran pipuri. Y palabran pikause. Y tata Dios kanin. Shekanzuna takawa mushasunki. Kusiwan. De que kanka paiwan tinku kunaigipa wakichis kasanki. Pikunatak maya ikurgangucho arkaman. Aunque por más karkanku villaskas. Que mana kasurgangucho tata Dios pagniskanta. Ajinayata runapis kasanchis kay pachapi. Kay kashan arca hinat igual. Chay kashan arca de salvación hina. Pero kay arcapi hermano. Yachachiqui palabrata. Amén hermanos. Entonces kainat ukurisharkani en conclusión yayani nini Señor. No gapis kanaitian no ejina entonces. Caso uyarij ruaj agradoikita. Chaywan katatay kapak Alin runata, chekan runata, kawamuanki kan. Aún chekan kainim. Ahora, Noé, chekan runa carga. Pero runa kaman el gacho. Noé ka chekan runa. Noé temawan imañawiwan kaorgango.
mana aliñawiwanchu. Loco kayqa kasha. Imaytataq parapis paramunqa. Lo que Dios nisqanta payqa willasharqa runaman y runataq ma creerqachu. Dios nisasunki ama suwakuychu pero sigue qan suwakushanki. Dios nisunki amaña hermano piñanakuychu pero qan piñanakushanki. Entonces imaytataq chaqan runa kankiri. Noé kasurqachu Dios paq nisqasninta manachu. Kasurqa chayraykutaq Noé qawachikurqa chaqan runapaq. Tata Dios qaninchari hamuspaqa chay chaqan runasta pusakapunqa. Mana wistu k'aspistachu. Entonces, ima tocawanchis kunan. Palabranta casuy humana. Casuy pues. Palabranta uyarispa chayman hina puri. Ari chayman hina puri. Amén, hermanos. Si palabranta casuspa no canchis purisun, dejasun kay tukima yuyaykunanchek, dejasun chay manakaq tawkiykunasninchek, dejasun chay manakaq puriykunasninchekta, dejasunchis manakaq pensamientunchekta. Entonces, ima kutipushanchek, cheqan runas. Amén, hermanos. Excelente. Charayku hermanos ni kay piacharinchek, que tata Dios kanin hermanos sumaqta qawasyan, imaynatachus runa taskisqantapis, y zexintach ima lintach zexintach nin ima zixchaykunapichus purisqaykita ima zixchaypuriykunaspis purinki mashkakuti a veces wawaspis jovenespis ninku llullakuspa lluqsinku mamay rishani estudiaq compañeraywan sinoqa paykunaqa estudiaq rinku much'anakuyta estudiaq rinku hermano makisninkuta empanada quemaq wakinkunaka rinku estudiaq hermano condoncituswan ruwakuq munayninkuta chayta rinku estudiaq mana kaqkunas ninkuta chaypi ruwashanku chari manachu tatayqa qas yachanchu rikumushawanchikchu sepa la hora quién te ve quién sabe tus caminos quién sabe hermano lo que tú estás haciendo pitataq manchachikunayki tiyan cuando qankayman hamuspa. Primero tata Dios ta manchachikuspaqa hermano ari. Chay tatachchanerqa primero Corintios astawan ari huchamanta astawan huchamanta t'aqakunki Dios ta manchachikusqaykirayku. Dios ta manchachikusqaykirayku wawapis mana llullakunaychu tiyan mana kaqkuna taskiykunata taskinaykichu tiyan. Si rinki compañeraykiman chay compañerayki wasinman chiqitanta taski tariyaykita ruwankichik ruwaychik ama mana kaqkunata ruwaychikchu. Kanin que mana si como ancho tata Dios pues ñawis ninchaypi kasan. Aún palayninki pininki mana tata Dios uyarimus ancho y matachus palasqayta tata Dios pas ninrinchaypi kasan. Mana kanchu ni ima mana rikusqa y mana taq kanchu mana nima uyarisqa. Yachaykayta hermanita. Amén. Picansan hermanos. Charayku muchas veces runaqa ninch ¿acaso rikumushawanchu? ¿Acaso rikumushawanchu? Chay yuyayninchpeqa pero noqachu rikusunay tiyan uchari tata Dios pa llawiymantachu hermano allin runa qhawasqa kanayki tiyan pimanta noqa qhawaynimanta o tata Dios pa qhawaynimanchu allin runa kanayki tiyan. Ahora si tata Dios tamanchikunki paypaq allin hermano kay allin runa paypaq allinta ruway paypaq allinta taski ama mana kaqkuna taskiykunaman taskiykullaychu kinsa kaq yachakuy imaninta. Tukuy ruwasqa kaqqa nin Diospaq qhawayninmantaqa mana pakasqa kayta atinchu uyarich. Tukuy ruwasqa kaqqa Diospaq qhawayninmantaqa mana pakasqa kayta atinchu. Imanintaq libro de Hebreos capítulo 4 verso 3. Imanintaq kay Hebreos libropi atunkaqta kaynintawa huch'iyta kaynintas chunka kinsayo ch'inininta ñawirisu uyarich. Tukuy ruwasqa kaqqa Diospaq qhawayninmantaqa mana pakasqa kayta atinchu. Aleluya. T'aqllarikuy kusikuywan. A ver hermanos. T'aqllarikuy. Uyarichej. Tukuy ruwasqa kaqqa Diospaq qhawayninmantaqa mana pakasqa kayta atinchu. Todo lo que tú haces, nada está oculto, dice, de los ojos de Dios. Tukuy ruwasqa kaqqa Diospaq qhawayninmantaqa mana pakasqa kayta atinchu. Laduykipi kaqtani imayta t'ukurinki hermanitaykuna. A ver, imatataq yuyaynikiman diablo churan. Rikumushasunkichu imataq.
kawamushasunkichu imataq. Y qallarinki qanqa mana kaqkunata rikuyta. Pikunachik kankichik brujos, layqas, yatiris. Imaynata ninkichik, ch'isin ruwasunchik, puñunanku kama. Masi kuwasunchu. Pero pitas chay brujota, chay layqata, chay yatirita rikun. Noqata purini kay momento autoridades, kamachis, tukuylaya kamachis kashanchis, aún pastores, líderes, encargados tapurikuna. Siempre, hermano, chaytian runak songonpeka. Madre, como sabanchis pastor. ¿Ve? Tal vez más karunaka ni, kay semana ni pastor ripun. Kaymanka pastor ta manchachikuq shamunki chayri tata Dios ta manchachikuspachu payta qhatiku hamunki. Kanka hermano tata Dios ta manchachikuspa qhati. Palabranta juntay, ruay, kasuy. Tukuy ruwasqa kaqta nin Dios ka qawamushan mana pakasqa kayta tinchu. Mana chayqa nin tukuy imapis sut'ichasqa uyarichiq. Mana chayqa tukuy imapis nin hermano sut'ichasqa. Q'alarasqataq kashan. Payqa nin hermano rikunampi. Pimanchus nin hermano kawsayninchikta cuentata qonanchik karqa chayman. Pimantaq hermano cuentata kawsaynismanta qosunchik chayqa nin tukuy imata. Qanqa nin tapasqatapi tukuy imata rurashan. Payqa rikun nin q'alarasqapi hina. Imaynapunitaq tata Dios ninchik. Runaqa nin acaso rikumushawan tata Dios qanisun noqaqa rikuyki q'alarasqapis kaman hina. Pero perdón por la palabra. Cuando kan hermano kamaygipi puñukushanki esposaygawan marqarinaskis kamawan takaykuspa manipis rikumushanchis. Pero pipi samuman q'alalarpasunkiman ajinata nin tata Dios qa rikushasunki. Q'alarasqapis kanman hinapi noqaqa rikuyki nin. Chay tukuy ruwasqaykimantataq nin noqaman cuentata quwanki. Kunan manchachikusunchu tata Diosta. O chayri manchachikunkichu pastorta, manchachikunkichu esposaykita, tataykita. Primero tata Diosta manchachikuy. Porque noqaykuqta ñawiykuqa mana tata Diospata hinachu. A veces sakay orqopips más rikuykuchu, a ver, imachis kashan zorrochos, ovejachos kaq más rikuyatiykuchu. Pero tata Dios ya rikuña. Qawari kay hallp'apatamanta haqay hanaqpachaman, ¿cuántos kilómetros son? Avión llamayqa kilómetros de altura tanin. Cuando a veces internacionalmente viajaico hermano, avión niwaico hermano que por lo menos unos 10,000 kilómetros por altura rishan hermano, y ni siquiera tal vez cuarta parte en manchaygucho. Y mainapunita tata Dios pa ñawin. Qawari tukuy nin hermano ruwasqa kaqqa Dios pa qawayninmantaqa mana pakasqa kayta tinchu. Mana chayqa tukuy imapis nin hermano sut'ipi q'alarasqa hina hermano rikukun tata Dios pa qawayninmanta. Pimanchus nin hermano kawsayninchikmanta cuentata qonanchis tiyan hermanos. Allin taskisqaykimanta, allin ruwasqastiykimanta tata Dios man cuentata qosun. Pitaq tata Dios pa ñawinmanta escapanqa. Pitaq tata Dios pa ninrisninmanta escapayta tenga. Tukuy chekampi, purinikipi, kausaynikipi, maypi tarikuspa hermano. Primero Dios ta manchachikuy. Dios ta manchachikuspa ama imatapis ruwaykullaychu, ama manakaqkunay taskiykunamanpis taskiykuychu. ¿Sí o no? Mas karuna nin pastor rikushawanchu imata risa kaninakamuq, phiñanakamuq, qhinchachakuq, kuchichakuq. Pero pitaq rikushasunki tata Dios. Chay brujo chay layqa ch'isin rin ruwamun manakaqkunasninta. Pitaq rikumushasunki layqa brujo yatiri tata Dios. Primanchus cuentata qonanchis kashan. Charimanacho. Muchas veces llank'ananchis patapi, trabaja patapi, taxistas uyariwaychik, albañiles, llank'aqkuna. Walmayqa rikumushawanchik.
Biblia imanita. Imatin, maimanta kay wayra yoximusan. Imanita, a ver, cuando chay silbido tian. Imatazo asyanki. Kayarisyanki molestaita chay warmita. Pero hermano, y chay tatak ruan. Y ay nigi pimaninta. Warmeja, wasipicha kashan. Pero tata Dios de, wasipichu kashan. Como ya son que kay tukimas waskas nikita. Ajinata diablo kach auke awancheh. Y kay cuerpo insuant no gans actuancheh. O cochins ari kay supaita. En vez que tata Dios ta cosechinata, más diablo ta estaban cosechins. Tukurin que con hermano. Pita tata Dios pa nyawingman pakakungman ay kikungman. Nipi. May pichos ning kwenta ta konans tiyan tata Dios pa. Kaway ning mantukuy mata. Tawakah yachakuy. Hanak pachamanta kawamuspa tata Dios katukuy runasta zikun. May pichos tiyakuskanta ima rikun payka. Uyaritz. Hanak pachamanta pacha kawamushan chay nyawisningwan. Tata Dios katukuy runasta rikun. May pichos tiyakuskanta ima rikun payka. Pero pastor, imaina punitak chanta chay yawisnin. Chanta chan en Biblia peca, ¿no? Llama de fuego. Yawisnin kanin hermano paipataka manchay. Aguilata zikungi, aguila mayamanta ukuri. Aguila hermano, alto patapi purishan. Pero chay yutituta perdisnin, chay yutito. Huchuisito. A veces no kat ukuni. Imaina punitak chay aguila nyawin. Patamanta pacha hermano. Chokay kurikamo. Y a veces niño cansi kusanchich y mancharichiwanchech chayutu. Pero paitak si común. Ni ima pisari kay aguilah ñawen katata Dios pa ñawen mantaja. Hanak pachamanta nin paika kawamushan. Tata Dios tukuy runasta zikum. May pichus tiyakunki, ima tachus wasyanki, ima pichus purisyanki. Mana cancho pakasqa. Uyariwa esos cosata. Y mientras kunan kaimundo chayashan, kayarishan, cámaras ocultas nins. Chayts a veces captan, a veces ma pasan, perca cartenga ma atinchu pasachita chay pergasta. Pero kawari, kaywasi maya ka pergas ni utakashan, y aún tata Dios kaningri como sunki. Como siempre son sus ojos de Dios. Y maina punita. Camaraca, yo creo que último pisucama manaña pasachita tenga yo. Tal vez iskay pisuta hermano ciencia pasachenga. Pero kawari kay chica pisusta tata Dios pa ñawis nin pasamo. Manincho tata Dios ka chay perka tapaygoan icharay kumano kasi kumuigicho. Chay cámaras imainatach zikunki aykunki hermano supermercado man, ¿no ve pastor? Chay supermercado man matin kichu ni mata pakaita, ¿no ve pastor? Porque tú kuikashan hermano. Codigoan. Se caen los sipunquitos. Titir, suashan. Entonces, chay picashan, hermano, seguridad. Kayalis un gango, okpita. Ni may gipitar pa sungago, warmis hasta kay kapangu pisohasango. Itar pachigongo. Charima nacho. Pero chaymanta hasta wankashan, tata Dios pagñawinga. Hanak pachapinin pay kachukurishan tata Dios ninches trono llaktampi y chaymanta kawamushan tukuy runasta. Tukuy taskinigita. Tukuy kagmana yuyasqasnigita, tukuy kagmana ruwasqasnigita. Payqa qhawarimushasunki kaymanta. Charima nacho. Salmos 33. Salmos capítulo 33 verso 13 al verso 15, leeri sunchik, imaninta, tata Dios pa palabra. Hanak pachamanta kawamuspa, tata Dios kanin tukuy runasta zikun. Hanak pachamanta pacha kawamuspa, tata Dios katukuy runasta zikun. May pichus tiyakunku, chaymanta pacha payqa kawamushan, kay pachapi tukuy kawsayninkuta. Payqa nin sonqonkuta ruwarqa, payllataq allin qhawayta
tukuy ruwasqasniykichishtapis uyariychis qawariychis hanaq pachamanta nin qawamushan Tata Diosqa tukuy runasta pay kikin maypichus nin hermano tiyakun chaymanta pacha hanaq pachamanta pacha chaymanta pacha nin pay qawamushan kay pachapi tukuy kawsaqkunata imanin tukuy kawsaqkunata maninchu kay istullapi kasan tukuy kay pachapi kawsaq runasta payqa qawamushan pay sonqota nin ruwarqa pitaq sonqoykita ruwarqa pitaq runata ruwarqa Tata Dios charayku nin pay sonqota ruwarqa payllataq allinta qawan tukuy ruwasqasniykitapis ahí está si Tata Dios hermano ruwasurqa qanta payachan qanmanta tukuy sonqoykimanta yuyayniykimanta ahora pichus hermano chay robot ruwan ichari pikunachi chay robot ruwanku tiyan controlesninku yachanku no ve paykuna manejanku porque paykuna ruwarqanku sí o no entonces Tata Dios kanin noqanchikta pay ruwarqanchik noqa riqsini sonqoykita noqa yachani taskiyniykita y mana kanchu ni ima pakasqa amén hermanos ¿qué causan? Tal vez can hermanito nishanki Tata Dios kamasi como ancho tal vez can hermano nishanki católico tal vez can urmapurqanki noqakunanqa warmimanta t'aqakuspa kaykunata ruwarisa pero chay ruwasqaykiwan sumaqtachu ruwashanki cuando can hermanito de repente ripunki waqladoman warmiykita wasanchashanki creenkichu sumaqta ruwasqaykita todavía qanqa ninki chay sunsa warmiqa rikuwashanchimata qama kanki chay sonsolo Ajinata yuyayninchikpiqa ninchis no ven acaso chay warmi rikumusawanchu acaso chay warmi kaypichu kasan karupi kasan qan waq warmiswan qayarinki purikuyta qayarinki hermano ni siquiera mana kaq warmiykita hermano lluqshiykuyta marq'arikuyta much'aykuyta chari manachu aún kuchichakuyta qan ninki acaso yachanchu warmi acaso pi rikushawanchu kunanpitaq qawamushasunki q'alarasqapi hina pitaq rikumushasunki pitaq chay mana kaq taskiykunasnikita rikumushasunki Tata Dios Imana cancho paimanta nima pakasqa. Tal vez kan warmi igualito manakakuna purinikipi purishanke todavía yuyakuspa abogadoman rinki defendekunaykipa pitaq yachan ruwasqaykimanta Tata Dios pañawinmanta ni ima pakasqa kayta tincho. Fuerte aplausos a Cristo Jesús. De que ninca y Biblia, hermano, que tu cuininchis cuentata con anchis tian. Ma atingicho, kaita más organicho, ari kaita kas organi. Pitach Tata Dios pach ñawisningman tapakarikusunman. Pitach nisungman yuyarikusunman paipach ñawisningmanta. Abogadoman atinki yuyakuita. Juecesman atinki yuyakuita, yukita. Pero Tata Dios kawainingmanta. Mati sunchu ni pillu yakuita ni pillu kita. Charayku Biblia peca ninchari pantalla hina ñawpaqaykipi rikurinqa tukuy hucha ruwasqayki chaypi rikurinqa y Biblia igual juzgayta qallarisunqa. Cheqan runas patataq nin hermano kayuraq hoja hina rikukunqa. Mana cheqan runaqtaq ahina qillqisqa chay telepi rikurimunqa tukuy huchayki. Charayku chanin Tata Diosqa papel hina yuraq kanantian. Kausayniki kay hallp'apatapi imaniyta munan mana haqay kawsaq libropi kananchu tiyan ajina ashka letras qillqisqa solamente chay kawsaq libropiqa sutillayki kanan tiyan Luciano Arancibia Flores nada más tukurinki kunan hermano tal vez ñuqanchistis manaraq kay palabrata entiendesiaspa ruwasharqanchiraq mana kaqkunitata rikumushawanchu imataq Campupi tarikunki kan oveja katinigipi ovejero chaypi chay ovejeroan manakajkunasnikichej palashangis y hasta a veces kuchichakuj urmayongis ovejeras y ninkichej pisi como ego chaypi kasen Tata Dios pajñawin hanaq pachapi nin Tata Dios kachukurisan tiyaykukun y chaymanta pacha sapa runasta qawamushan Tata Dios nimpita kanta ruwasurqarin
no casuargay que canta son goikit y no gata son goikita rexene. Van a cosa y quichuro a sorga. Mana warmi quichuro a sorga. Tata Dios se maninta. No kayachani hanak pachamanta pachas y kumushani. Ñawisnigan. Tukiman ruas kaikita. Taskinigita. Y no ka canta ruargay que son goikita ni sonke. Y no ka rexene. Si país rexen. Kay son goikimanta y makakuna si miginista los semon. Es que matinchu kay si mi manta hermano. Miskiaku yoximuita y karayaku yoximuita. Matinchu kay kikin si mi kimanta. Aleluya, aleluya. Y después carajo mierda y mananqueja, carajo. Caraj. Cristiano chukunankanke. Matinchu hazayamanta hermano miskiaku y karayaku yoximuita. Los que no tienen misquiaco sino carayaco. Matinchis chucaipe hermano caita. Sin vergüenzas. Achituta pala y después si minchis un carácter también. Runas son piñanaco. Mejor hermano. Runa ni sunki humillaco. Aunque prefiero huagaspa aguantaco. Pero ama si mi guimanta caraj los se muchuncho. Mancha chicos patata Dios ta. Chekan warmi kaita munaspa, chekan kari kaita munaspa. Uy, pastor. Hinakakten kapilatak atingman, salva kuitari. Tukuy pichos, palabranta kasuspa, zuaj, juntaj, kausaj. Chaykuna chekan chakusuns. Chaykuna chekan runapa kawasqa kasunchak. Y mientras Noé, tukuyima tata Dios pagniskanta kasurka juntarka. Y chaytatak Noé kanerka. No ewanka ni sonko juntasca. Cuando can igual que hay palabra manjina juntanki, tata Dios con ella songueta. Can wa y sonko juntasca cani. Porque maray cucho, tu kuima ni sus gaita kasuanki. Zuanki. ¿Bien? Pita tata Dios pa ñawing manta hermano ay rekusuman. Pita hermanos ni chay manakak taskigunas ni gimanta ay rekuman. Kunanga yu ay nikita cambia hermano. Amén. Excelente. Pishkakahya chakuipi maninta. Tata Dios kanin rikun kay pachaj uchunkama. Uyarich. Tata Dios kanin hermano rikun kay pachaj uchusninkama. Y matachus runa ruaskankutapis. Wow. Interesante. Tata Dios nin uchu rikun. Y maina pudita está Dios ninches, grande, infinito. Macancho hasta un chaimanta nin. Dios es infinito. La doy que plata ni Dios kat okuna. Ni ciencia atinya chuchay mechuranakuita. Amén. Tata Dios kanin ruk zikun uyarich tata Dios kazikun kaipacha uchunkama y matachus runas ruas kankuta. Maichica dunaka nin hermano, si pusaj Españama, si pusaj Buenos Airesma, si pusaj Huaychistoma, Chinaman si pusaj Maiman pisi. Diablo juzgón mams, infierno mams, igual chay tata Dios y como sunke. Pita kay atas war tapurigiche. Charaiko painer kanogaka zunata nin rikuni kuchu y akuchu rexini tukuy runak songonta. Zizikuni. Maichica hermanos también españaman ripurganco, ¿no ve hermanos? Warmis ninguta sagespa. Warmis taxiamorganco hermano usurescas. Porque warmis sacaipe más prostitución, se ganaba en la prostitución. Vendes pa cuerpo un cuta. Caipeta pobre, cari, saco largo, guawasta, uyuaspa. ¿Acaso colqueta monaco hermano apamuncho bendición ta? Colqueta monaco ganen apamun destrucción ta. Y Martín mana Cristo ta más as página purimungichacho. Chay kunaga pisis la cancha. Chay ko kan hermano y
Ama kolqeraykuqa mana kaqta piensachikuycha. Runaqa parece que kaypi pagasunku mashkata ni chaywanpis contentakuaqchu. Chay ratito kolqej munayninku o nos vamos. Pastor Félix dipusunchu $10,000 nin sapa mensual pagasun. Aku pastor kaypi apenas ganas 3,000, 2,000. Aku a ver warmiyta tapuresa. Pitas churamun tukuy chaykunata. Y tata Dios emanelgata contenta kuya ganakusqaykiwan. Chaypi fiel kay noqawan, noqapis qanwan kasaq fiel. Picausan hermanos. A veces ñoqataps ajina predicasni ofrecewanku hermanos. Hermano, aunque te vamos a pagar kaiwatapi ma carga salidas ni. Mashka contesta, no, pastor, aunque te vamos a pagar $3,000. No. Yo, hacerme negocio la palabra por $3,000, jamás. Si no tengo, no tengo tiempo. Así son los que ofrecen. Enemigoca siempre, jamón hermano. Tata Dios pa kawainimpi pantachisunampa. Malta ruachisunampa. Tata Dios pa ñawinqa kasallanta mana pantachisunampa. Pero sagra supayqa yaynikiman churamullanta mana hunt'anaykipaq Tata Dios pa nisqanta. Imaninta kay Job. Tata Dios qanin hermano tukuy k'uchuy runata zikun tukuyma ruwasqanta. Job 28:24 imaninta. Payqa zikun kay pachak k'uchuyninkama imachu cielopi urapi tiyan chay imastawan. Uyaris. Payqa zikun nin kay pachak k'uchusninkama imachu cielo urapi tiyan chay imasta payqa nin yachan y zikunta. Pecausan hermanos. Sotingman. Qué lindo taglaricuy, ¿verdad? Tata Dios kay k'uchukama zikuq kaqa imachu cielo urapi tiyan chay imasta payqa yachan y zikun. ¿Por qué? Porque pay ruarqa kay mundota hermanos. Fuerte aplausos. Charaykuchaña kanisharka noqa khanta ruarqayki sonqoykitapis y noqa riqsiyki nisunki. Pitaq ñawisniymanta ayqikunman nin Tata Dios. Kaypi Job nishan. Job hermano karqa hermano uqcheqan runa también. Aunque unqoynin patapi payna hermano erqachu. Ay Dios qankay hina castigaykuwanki. Aún nanaynin patapi Job nerqa gracias Señor. Hasta ñawita ch'ilmiykunaykama tatay kasaq qanwan fiel. Hamun nanay hermano kay fiel. Ama mancharichu. Chayta palay kawsayniqa Tata Dios paq makimpi. Payachan imadiakamachus kawsayta qusonqa. Amén. Payachan. Halpak uchunkama zikukun. Khasicha maymanpis laduykipi katani. Khasicha maymanpis hermanitayni. Khasicha ayqikunkichik. Wawata zuwar paytawan qankunak ayqirpakuy munashankich. Chileman, Brasilman ayqikushankichik. Mayachankuchu maypichus kaskayta sonsosqa. Qanma kanki chay sonsorado Dios paq ñawpaqinpiqa. Li. Si kangu yarimushawanki, tú dices, nadie me ve, ¿quién te ve? De repente tú vas a escuchar este mensaje. Tú dices, nadie me ve. Dios te ve qué es lo que estás haciendo. Dios sabe dónde estás. Nada hay oculto de Él. Manakanchu nima pakasqa paymanta. Más que es ningo colqueta ma o caricunicho. Tata Dios dikusunki. Los niños deben aprender también eso. Los niños se levantan un peso. Su mamá dice, habían 5 pesos. ¿Quién alzaron? Yo no mami, no sé. Pero Dios chaypi kasharqa fiel testigo.
Paichu samunman palariman directamente para ganar paposon amanes son garacho. Si chay colgewan kaitas antikurganki kaitas warganki. Uyampi. Pita tata Dios pa ñawin manta atinman pakakuitari. Ni pizuna. Pai kai halpata zuarga. Pai zunata zuarga. Pai zunata akararka kanka iradoman. Pai mismo hermano, kanka ninki. Palaskai también entienden Pastor Luciano. Tata Dios ka tukuy khallusta hermano, pai mismo rakirarka. Mana cancho nima palainiki, kinin kaninki, pai ma entiendencho. Tata Dios ka tukuy palaskai kita idioma kita entienden. Porque pai chay khallustapis akararka. Fuerte aplausos a Cristo. Icharima nacho, ajena una cancha. Keshuapi no ga kaimarastaka sumak tanir parin yanita. Paips imastach ni lawantah pero ma uyar el pakunech. Pero tata Dios ka uyaren iyachem. Porque pais da kerga kayusta. Charima nacho hermanos. Picausan. Soktaka himaninta. Soktaka hiachakuipi. Tata Dios kanin santo asin manta pacha kawarimusyan. Tukuy runasta. Pantas kankuta, mana pantas kankutapis. Wow. Soktaka hiachakuy. Tata Dios kanin santo wasin manta pacha kawarimusyan. Tukuy runasta. Pantas kankuta, mana pantas kankutapis. No kaimaya chanay tiyan pantay ninki manta. Runaka chay okupakuns. Pantasyanchi. Y me importa si pantay pis umanapis. Pero pita hermano kawarimusyasun que pantay nigita. Ama kan kawaichu pantay ninta. Kawaku kampa pantay nigita. Porque ya chans pit tukuinich ya suns y cuenta ta konanstian, ¿verdad hermanos o manacho? Ya kale sergans. Anak pachapi nimpa hermano, anak pachamanta pacha tiyaska trono llaqtan manta pacha. Tukuy runasta kawarimusyan. Alguien kaq ruwasqaykita. Mana alguien kaq ruwasqaykita. Tukuy pantasqaykita. Mana pantajkuna runasta kawamusyan payqa. Chaytataq nerqa chay manhina noqaqa t'inkankuta qopusa. Imanita Salmos 11:4. Libro Salmos hatunkaqta qaynin chunkaq niyu huch'ita qaynintaq tawa ch'inininta. Leerisunchik. Tata Dios ka santo wasimpi kasyan. Payqa nin hermano kamachina tiyasqa hanaq pachapi kasyan. Payqa runasta qawan watuntaq. Tata Dios ninchis kanin hanaq pachapi wasimpi chaypi kasyan. Payqa nin hermano kamachinan hanaq pachapi chukurishan. Payqa nin runasta qawamushan chaymanta y waturishantaq runaspaq ruwasqasninkuta. Haqay p'unchaypi pitaq waturisunqa chay asuqtiki. A veces warmiki chamuqtiki waturisunki charinichu. Nichu waturisunki. A ver, imaynata, de repente kan hermano ripurqanki Argentinaman, Brasilman uhuatata. Waturinki charimanachu imaningita. Imaynata risurqananki. Manachu waq warmiswan qawarirqanki. Ya está qallarin. Chaykunaman palawche. Tata Dios waturisuqtini ajenatash kutichikunki. A veces cuando warmipis qarips watunarikunchis chay ratito phiñakunchis, ¿verdad? Imaqtin phiñakunki. Si mana nimatas ruwarqankichu imaqtin phiñakunki. Sabes pikunachis ruwarqanku chay ratito imata watuwashanki. Pero haqay p'unchaypi nimpitaq watusunqa. Entonces si warmiki watusunki o qari watusunki y chaypitaq maqanakuyta qallarishankichik. Entonces, imayna matrimonio te kawsayniki chaypi kasan. A veces wakinkunaqa celularniki chay watunarikunkichis. No ama celularnitaqa. Celularnikipi pakasqa, archivasqa. Kunan noqa tapuriki celularnikita tata Dios yachanchu nichu imachikasqanta. Todo sabe. Chaypi chikuyki archivado karishan, sabe. Claro, mamayki ma estudiar gacho. Qantaq estudikiwan hasuch'anki mamayki yuyayninta. Pero tata Dios pa yuyayninta hasuch'awaqchi wampuwarmi wampuqari. Kaypiqa yuyakunchis que kasqanchista el
el mejor yachaysapa. Tata Dios kaning santo asinmanta kashan. Pay kaning hermano kamachina tiyaska hanak pachamanta kawarimushan. Pay kazunasta ning kawan iwaturinta. Tata Dios hermano waturisasunki. Aún kay pakarin kay palabran un waturisasunki ni sasunki. Tukurin ich waturisasunki kay pakarin kay palabran ni sasunki. Kawari imayna kasyanki. Waturi ginisunki. Kanglinki que ni pima na rikuancho. Kanglinki ni pillo ni te achancho. ¿Sabes qué? Los jóvenes ahora la moda parece, dice, ¿sabes qué? Estoy enamorado por Face. Nadie sabe. Ni mi papá. Como los chinos. ¿Quién sabe? Dile, ¿quién sabe? ¿Por qué dices que nadie sabe? Humanamente sí no saben, pero espiritualmente, hermano, ¿quién lo sabe? Dios lo sabe. Entonces tukuri, hermano, kay kanchiskaj yachakuipi maninta. Tata Dios kazikun runaspaj tukuy ruwasqas ninkuta. Uyariz, Tata Dios kazikun tukuy runaspaj ruwasqas ninkuta. Chay ruwasqas ninkuman hinataq nin payqa qopunqa t'inkankuta. Ahí está. Tata Dios kanin hermano yachan tukuy runasta ruwasqas ninkuta. Chay ruwasqas ninkumanta hinataq nin Tata Dios imata qopunqa t'inkas ninkuta. Pay hermano qawamushasunki. Pay rikumushasunki mayna sonqoaychu ruwasqaykita. Imayna sonqoaychu samusqaykita. Payachan hermano huchamanta takakungicho manacho. Payachan yuaynikita, payrikun songoita. Mana kancho paymanta pakasqa. Y payqa sumaqta wakichishan ingata qopunawanchispa. Mana nogacho hermano qopusqaykichik nita hankunacho. Kay pachallapi ingata pamuankichisman sodata, tantata, platanota. Kay aychaypaq. Pero hanaqpacha reinoman ripunaypaqa. Chaypit inkas tapinaypaq Tata Dios nin zikun iyachan. Si manakaj yuyayni, si manakaj purini, si manakaj kuna taskinasta taskini hermano. Chay razonrayku hermano, pierdesaq tukimata. Maijina watatapis, hermano cristiano kargani, pierdesaq. Chaykunin Tata Dios kazikun runaspaq tukuy ruwasqas ninkuta. Kay ruwasqas ninkuman hinataq payqa qopunqa t'inkankuta. Charimanacho. Profesores cabez alumnos nikim hermano, chay ukitupi portakuqtinku allinta t'inkantakun. Pero colegio comanda lluqsimunku. Hay algunos colegios, hermano, chay ukupi ni siquiera permiten cucho enamoramiento, no bien, algunos colegios todavía son estrictos, pero lluqsimunku colegio comanda a los medio cuadro. Kaninki también jovencita, jovencito, ¿no? Chonganarikusanki chaype. No se está viendo. La gente pasa por aquí, al montecito se entra. ¿Quién te está viendo en el montecito? Y todavía dices, ven aquí. El diablo te dice, pues te jala, vengan aquí. Para que no les vea el hombre, pero de Dios no te hace acordar. Eso más puede decirte, lindo sería, ¿no? El diablo nunca te va a decir eso. ¿Cómo caemos a las trampas del diablo? Y charaiku kunan Jeremías 32:19 maninta que hanchiskaya chakuiman. Jeremías 32:19 maninta. Y matachus ruainita, y matachus nin ruaskasnita kawamusyanita. Y matachus nin ruaskasnikita kawamusyanita. Chay ruaskasnikipis may hatun. Hanrikunki runaspaq tukuy ruaskasninkuta. Chay ruaskasninkuman hinataq han qopunki inkasninkuta. Fuerte aplausos a Cristo Jesús. Siminti, nispa, gracias Señor. Jeremías 32:19 nin. Y matachus ruaininkuman kina
wakichipushanki tatay kay ruwasqasninkuqa may hatun qan rikunki runaspaq tukuy ruwasqasninkuta chay ruwasqasninkuman hinata qan qopunki t'inkankuta nishan profeta Jeremías. Amén, hermano. Entonces pladuigipi gastani tata Dios paq ñawinpi alguien qhawasqa kanaygitiyanni palapay tata Dios paq ñawisninpi alguien qhawasqa kanaygitiyan. Amén, hermano. Y paytaq nin hermano qhawamushan y rikumushan sapasuna ruwasqasninta. Y chayman hinataq nin tata Dios ripuqtinchisqa t'inqasninchikta sapuqman aywaykuripuwasunchis. Pi causan hermanos tukuchanaypaq maypichus chay pusaq yachakuypi tata Dios nin cielomanta pacha runasta qawamushan ichapis nin kanman pillapis Diosta manchachikuq sirvinanpaq payta. Uyarichis tata Dios cielomanta pacha nin runasta qawamushan ichapis kanman pillapis Diosta mask'aq imanchachikuqta. Pero parece que mana kashanchikchu Diosta mask'aq imanchachikuq. Salmo 53, 2. Salmos 53, 2 imaninta. Hanaq pachamanta pacha tata Dios runasta qawamushan. Ichapis kanman pillapis yuyayniyuq runa Diosta mask'aq imanchachikuqtaq nispa. Kay momento sunquyki mamakikita churay tatayni nuqa munani qanta mask'asuyta, nuqa munani qanta manchachikuspa mask'ayta. Tal vez kay kama tatay yuyayniyman chay supayqa churamurqa mana ni pirikumushawanchu, imatapis ruwaykullaq kanki, imatapis palashallanki, imatapis thawtiykushallanki. Tatay mana punichu kaykuman ari uchiqan runas qanta manchachikuq qawamuway nuqata tatay yanapaway munani uchiqan runa kayta qampaq parlayniypi yuyayniypi kunan yachani tatay uchiqan runaqa kutinman uyarispa palabraykita, kasuspa palabraykita, yachayku palabraykipi niwayku, atinaykichikpaq imatapis comprometekuychik, mana atinaykichikpaqqa ama imatapis comprometekuychikchu. Imatapis ruwaychik, nuqapaq hina ruwaychik niwarqayku. O solamente tatay kay picanicho como obligado. May chika runaka nin manipidi como ancho. May chika warmis manakaq qariswan kurigachashankichik, manakaqta ruwaspa. Chay celularespi manakaqkunata chat qhawaspa. Manakaqkunata chay celularespi hermano qhawaqkuna. Todavía ninki nipidi como shawancho. En vez que waykunaykita, en vez que wasiykita allinta pichashanaykita, chay celular pi manakaqkunapi metekushanki. Tata Dios putisqa qawamushasunki pay yachan paysikun. Mana kanchu nima paymanta pakasqa. Tal vez kan jovencito llaqtamanta llaqta puriykachashanki. Todavía nispa hermano kaninispa. Pero manakaqkunata ruwaspa, manakaqkuna yuyaywan. Tata Dios hanaq pachamanta pacha rikumusasunki tukuy ruwasqaykita. Mana kanchu ni ima pakasqa Diospaq ñawisninmanta. Tata Dios rikusunki ofrendaykitapis imayna sonqo anchus qonki.
su anquichos, su manachos, mana cancho paimanta pacasca. No hay cosa oculta delante de Dios. No hay cosa que no se ve delante de Dios. Hanak pachamanta pachatata Dios kazunasta kawamushan. Alin kaso asqaykita mana alin kaso asqaykita. Mana kaqpa lasqaykita alin kaqpa lasqaykita. Ichapis kanman pillapis nin yuyayniyuq runa. Laduykipi kaqtani qankikiyki marqarikuy noqa munani kay runa yuyayniyuq kayta. Diosta mas kaqmanchachikuq. Tata Dios kanisha uruna yapis kanman chegamanta pillapis yuyayni uruna. Yugata mas kawanman. Kay sagra supay kayo yayni kiman churhamu. ¿Acaso de cómo se son kicho kosaiki? ¿Acaso de cómo se son kicho armeiki? A veces kanga yuyaricos parishanki chay abogados mampis. Ya que manita noca ruargay que canta rexines hongoikita. Munay que kanga yuyaricos pa justiciata ruaita. Ni que momento, Señor. No kamuna ni kaita chay runa yuyayniu palabra equipe. Mananya munanichu chay manakaj yuyayniuan. Taskita purita manakajkuna yankunaspi. Manakajkunata palaita piensaita yuyaita. Si akinata tarpawanki tatay kasipakchu sina hamukusqay kasyan. Kay momento, hermano, konkorikukuy. Tal vez no gakan ergani tatay ni pisi como ancho. Ni pilla chancho waskas ni manta. Tal vez kan ergay que acaso ni como shawencho. Tal vez tú joven dices, has abortado sin que sepa tu papá. Has abortado a su hijo sin que sepa tu mamá. Y tú dices, nadie sabe. Yo le digo, ¿quién sabe ahora lo que has hecho? ¿Quién se puede esconder de los ojos de Dios? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?